I dobro jutro, ovo sam ja ukoliko niste prepoznali. Ok, ja kao i većina tinejdžera blejim na telefonu ujutru jer da, ali kad se smilujem da ustanem, meni bude jako hladno i zato izvučem svoj topao džemper i navučem ga jer da. I ujutru uzmem također svoje čarape i onda mogu ovako da krenem do kupatila i tamo da se razbudim do kraja. U kupatilu operem zube kao svi normalni ljudi i također imam par proizvoda koje koristim ujutru. Kao što vidite ovdje ima jako puno proizvoda, ali to sve koristim uveče, a ovo koristim kremu za lice, to koristim ujutru i također evo, s njega isto koristim svako jutro. I kad se već napokon skroz razbudim, idem malo da se poigram sa risom i napravim sebi doručak. Ovo je ovsena kaša, svi znate kako se lako pravi. I da, pošto ostavlja na 10 minuta da se tu spremi, za tih 10 minuta pravim sebi kafu jer jutarnja kafa je nešto najbolje. But I'm never growing up. I got class, but I'm never showing up. And people hating, but they never slowing us, cause they know. I kada dođem da doručkujem, uvek gledam nešto i na YouTube, proveravam vaše komentare i tako dalje. Pošto je ovo onako lazy fall morning routine, ovo je za vikend, prosto da, odmaram se. Kasnije idem da izaberem outfit jer čak i ako je vikend morat ću vjerojatno negdje da idem. Da, inače outfit biram oko pola sata jer stvarno mi treba dosta vremena da izaberem kombinaciju, ali ovdje sam već odabrala i da, ovo je neka fall kombinacija. Dalje ide šminka, ovo je everyday makeup. Prošli video je bio fall makeup, tako da pogledajte ga, a ovo je šminka koju radim svaki božji dan, prosto da. Da, stavljam malo pudara u kamenu, dalje uzimam, radim obrve. I uzimam peach paletu i uzimam ovu svetlu samo senku i to je to. Dalje uzimam crni kao eyeliner, nije eyeliner. Da, ne pitajte me šta sam tu radila. Dalje stavljam samo maskaru i to je to. Sa kosom samo je pustim jer me mrzi da je feniram ili bilo što da radim, tako da samo malo očešljam i gotovo. I onda idem da spakujem svoju torbu, ranac, ovo mi je onako jesenji ranac. I da, samo spakujem šta mi treba u tokom tog dana i to je to. I to je to, krećem, ne znam gdje krećem, ali negdje krećem. Ćao svima ljudi. Ćao svima ljudi, ja sam Baj Catherine, ovo je moj kanal i dobrodošli na moj kanal. Snijem napolju. Risa, dođi ovdje, dođi, brzo, dođi, ajde, dođi ovdje, ajde. A sada se premeštam u sobu. Englishman, kiss me, baby, I just wanna dance. I met her on Grafton Street, outside of the bar. She shared a cigarette with me while her brother played the guitar. Ćao svima ljudi. Ćao svima ljudi, ja sam Baj Catherine, ovo je moj kanal i dobrodošli na moj kanal. Jer Risa ovdje spava, ja se derem i izvini Risa. Pomozite mi. Neko, ruka. Bože, meni je dobro. Da,
Opet vam se javljam na kraju ovog videa, ali nadam se da vam se svidao i tako sam sad spremila krevet kad sam ustala, mislim, od kad sam snimala ovaj video. I pada će kiša. Ne. Uglavnom ljudi, to je bilo sve za ovaj video, koliko vam svidao vas znam ga, lajkajte, subscribe-te se dole na moj kanal, pošto je ovo već drugi fall video, subscribe se da ne propustiš sljedeći će biti već Halloween video, na temu Halloweena, tako da da, a danas idem da gledam film It, horor. Tako da, poželite mi sreću. Eto, to je bilo sve za ovaj video. Vidimo se sljedećeg petka i puno volim vas najviše na celom svetu. Bye! It's time and someone said it. And I may not be the first, but you know I'll take the credit, cause I see it every day, people living life